أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب العالمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadirli din kardeşlerim, milletdaşlarım, men sizni özümning Kur'an harflerini öğrenüge hem tecvid kaidelerini öğrenüge bağışlangan derslerime çakiram. Menim derslerim tatar tilinde bulacak. Özümüzün halkımızın büyük alimi Ahmet Hadi Mahsudi'nin Müallimsani kitabı boyunca alıp baracakmız. Kur'an-ı Kerim ol indi bizning Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala sözleri. Allah'ның sözlerin başka bir zatның sözleri bilen de çağrıştırıp bulmay. Çünkü dünya yüzünde minglegen, milyardlagan denede kitaplar çıkarılgan. Hem birisinde onlarның Kur'an-ı Kerim bilen çağrıştırıp bulmay. Çünkü bütünüsü de onlar məxluq sözləri Kur'an-ı Kerimdə bizning Rabbimiz, Aləmlər Rabbisi Allah Subhanahu ve Taala'nın sözləri. Hem ol sözlərini öyrənir üçün bilirgə kerak qaideler. Просто yecid okugan kibikkine Kur'an-ı Kerimni okurga yaramay. Onun var özünün her bir harfke özünün bir harfke özüne gene xas uzunçalıkların, özüne gene xas sıfatların birib dürüst itib bizning suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge Cibril aleyhisselam nişik itib okurga öğretken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişik itib onu özünün sahabelerine öğretken, sahabeler tabiginlerga, tabiginler tabiginlerga, onlar bizning Irak babalarımızga hem şulay buğundan buğunga köşüp, mine bizge kadar kelip jitken Kur'an-ı Kerimni biz Peygamberimiz nişik itib okugan şuna oşatıp okurga tırışırga tiyişbiz. Hem ol Allah Subhanahu ve Taala sözleri. Allah Subhanahu ve Taala özünün Bakara suresinin 121. ayetinde aytı: "Min kitap indirgen kişiler onu hak oku bilen okurlar." Hem ol kitaptagı, Kur'andagi bütün sözlerge de ışanırlar. Endi ondan nerse de bulsa inkar etseler, onlar gazapka kaluşular dip. Hem mine bu ayette bu ma'naсын men sizge berdim. Mında endi mine hak oku bilen okuydigan söz var. Onu galimler aytadilar, hak oku bilen oku nişik bulasın ol? Hak oku bilen oku, ol okuda senin tilingde qatnaşırga tiyiş. Ol okuganda senin başыңda, akılыңda qatnaşırga tiyiş, hem sen okuganda senin көңелеңдә qatnaşırga tiyiş. Tilning şoşu hak okuda qatnaşkan ilişi, ol harflerini dürüst itip aytib, qaideler bilen, tecvid qaideleri bilen oku. Endi akılның şoşu hak okuga ketken ilişi, ol onu özünün şol okunu fikirlep, anlap oku. Endi yürekning kirtken ilişi şoşu okugany bilen vagazlanıp, dürüst netije yasap, özünün turmuşunda kullanırga tiyiş bula. Allah Subhanahu ve Taala aytı: "Men Kur'an'ni açık Arap dilinde indirdim" di. Ol alarını kişilerge açık itip iste kaldırırga açık itip anlarlık tilde indirdim di. Hem sizin orağızda var mısın Kur'an'ı anlap, onun bilen yaşavçı kişiler deyip bizge tup turdan sorav bire. Allah Subhanahu wa Taala onu açık Arap tilinde indirdi. Kimning tilegi var? Onu her vakit bek jingil itip öğrene alayacak. Çünkü Allah Subhanahu wa Taala aytmagan, men onu Arap kişilerine jingil kıldım deyip, men onu er kişiге jingil anlarga jingil kıldım, öğrenirge jingil kıldım deyip, ol bütün kişiге de, Arap bulgan kişilerge de, Arap bulmagan kişilerge de, er kişilerge de, hatın kızlarga da, yaşlarga da, kartlarga da, kişi nindigine bulsa da Allah Subhanahu wa Taala kişi eğer de tilese, onun tilegi umtılışı bulsa, onu anlar öğrenirge, onu iste kaldırırga bek jingil kıldı. Tek şulay bulsa da Arap tili bitinde ol bizning için şiit til, bizge endi nişikte bulsa, onda azizgine bulsa da tırışlık көрсәтергә kerak. Просто bulaygına bir de tırışlık bulmayşagına onu endi öğrenem deyip aytып bulmay. Hem mine şuшы Kur'an-ı Kerimni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge
ничек индерелгән, ул аны ничек укыган, шулай итеп укыр өчен безгә тәҗвид фәне ярдәмгә килә. Нәрсә соң ул тәҗвид? Телдә тәҗвид ул нәрсәне дә булса бик яхшы итеп, иң югары дәрәҗәдә яхшы итеп башкару дигән сүз. Инде шәригатьтә тәҗвид ул фән. Коръәнне дөрес итеп, хәрефләрен үзләренә генә хас үзенчәлекләре белән, үзенә генә хас бу сыйфатлары белән һәм кагыйдәләр белән уку ул тәҗвид фәне дип атала. Аллаһ Сүбхәнәһү әйткән бит, мин Коръәнне Кәримне үзем саклармын дип. Һәм менә ничек аның саклаганын без беребез дә белмибез. Инде уйлап карасак, без әйтә дә алабыз. Менә шушы тәҗвид фәне ярдәмендә Аллаһ Сүбхәнәһү ва Тәгалә Коръәни Кәримне саклый дигән сүз. Менә бу инде без күрә торган өлеше. Кадерле милләттәшләрем, кадерле дин кардәшләрем, әгәр дә без ниятебезне дөрес итеп, Аллаһ Сүбхәнәһү ва Тәгаләнең ризалыгына омтылып, дөрес ният белән тырышлык күрсәтсәк, һичшиксез без бу өлкәдә уңышларга ирешәчәкбез. Мин сезне минем белән бергә булып, минем белән дәресләремне карап, Коръәни Кәримнең хәрефләрен бергә, кагыйдәләрен бергә өйрәнүгә чакырам. Ничек төзеләчәксең безнең дәресләребез? Һәрбер дәрескә бер язма булачак. Һәм сез анда аңламасагыз, ул язманы кат әйләнеп карап, һичшиксез аңларлык дәрәҗәгә җитәчәкбез иншааллаһу тәгалә. Дәресләр өчен кирәк булачак иң беренчесе безнең дөрес ният. Тик Аллаһның ризалыгы өчен генә ниятебезне дөреслибез. Икенчесе кирәк булачак, менә шушы Әхмәд Хади Максудиның Мугаллим Сәни дигән китабы. Дәфтәр һәм ручка һәм сезнең бик зур тырышлыгыгыз. Шулай булса, иншааллаһ, Аллаһ Сүбхәнәһү безгә үзебезгә әҗр-саваплар өмет итеп дуа кылып, Аллаһның Коръән Кәримен дөрес итеп укып, Аллаһка якыная торган, иман байлыгы туплый торган, җәннәтләргә алып бара торган эшләребездән булырга язсын дип дуа кылып, яңадан очрашуга кадәр. Мин сезне үземнең дәресләремдә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.